Poštovani gledatelji MaxSport televizije, dobar vam dan i lijepi pozdrav iz Varaždina, ali ne sa stadiona Varteksa, već sa stadiona Slobode, gdje će ipak domaći Varteks odmjeriti snage sa gostujućim Osijekom. Pred nama je dakle ogled treće plasiranog kluba treće nogometne lige Sjever i devete momčadi Supersport HNL-a u 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Na vratima je Banfić, obrana Romario, Katanec, Ptiček i Mihalinec, veza Kovačec, Kukec i Renan, napad Kanceljak, Havojić i Glavica. Trener Varteksa je legendarni Dražen Besek. Glavni sudac Filip Dragašević, pomažu Bruno Geller i Nikola Kamenarić. Četvrta sutkinja je Ana Kederov. Na vratima je Malenica, obrana Omerović, Jelenić, Hasić i Cvijanović, veza Soldo, Mikolčić i Pušić, prema naprijed Ernani, Bukvić i Jakupović. Ponovno Renan prošao čuvara, Varteks je u kaznenom prostoru Osijeka, ali uspjeli su to izbaciti tamnoplavi. Mihalinec, pa novi ubačaj, prilika za Kanceljaka. Bukvić na rubu kaznenog prostora ipak ostavio za Omerovića. Omerović lijevom nogom, Soldo se prošetao, Soldo oko vratara i to je 1:0 za Osijek. 1:0 za Osijek, strijelac Marko Soldo. Otvorio se krater u domaćoj obrani, a sve to znalački iskoristio mladi hrvatski reprezentativac za ipak rano vodstvo Osječana. Soldo sam i nečuvana, onda i prošao kroz dvojicu, pa prošao pokraj Banfića, te bez ikakvih problema matirao domaćeg vratara. Kukec, dobro je sada Kukec odigrao za Kanceljaka. Renan udarac s distance sa 20 metara, koji metar od gola Marka Malenice. Dok mi gledamo ovo dodavanje prema Pušiću, zaleđa nema, brani Banfić, a onda na drugoj vratnici nema pogotka. Nema pogotka, učinilo mi se da je ta lopta i završila u mreži. Dok mi još jednom gledamo kako je Pušić ostao sam, Banfić odlično obranio, a Ernani nije uspio pogoditi okvir gola. Pušić atraktivno petom preko glave, pa Ernani do Mikolčića. Vuče Mikolčić, ostavlja za Bukvića, puno igrača Osijeka sada u završnici. Bukvić ide na udarac, jako dobro, ali pokraj gola. Soldo ubacio na rub kaznenog prostora, Ernani za Pušića, Pušić brani Banfić, Greda se trese. Nije bilo zaleđa u ovoj situaciji. Prvo Pušić u Banfića, pa onda Ernani u Gredu. Varteks je i dalje živ, i dalje je samo 1:0 za Osijek. Romario ubacio, udarac Kataneca na kraju ide preko gola. Kukec, Glavica. Glavica daje na stranu, pa Kovačec. Prilika je za ubačaj Kovačeca, Kovačec u kazneni prostor. Evo prilike za udarac i pokraj gola. Kanceljak, 55. minuta, najbolji pokušaj Varteksa na dvoboju. Dobra povratna lopta za Kanceljaka, pa i njegov solidan udarac. Živković do Bukvića. Bukvić nadmudrio
Mihalinec, a onda Jakupović nije uspio do kraja zakucati ovu situaciju. 57. minuta, lijepa akcija Osijeka, podvaljivanje Bukvića za Jakupovića. Pušić, mat situacija sada za Jakupovića i to je 2:0 za Osijek. 2:0 za Osijek, odlazak gostiju na +2 i sada će se domaćin ipak teško vratiti do kraja dvoboja. Što se sada dogodilo? Jakupović ostavlja za Pušića, Pušić vraća Jakupoviću, Jakupović ipak nije uspio zabiti. Kako je uopće došlo do ove prigode Osijeka? Sklonio sam pogled s terena na samo koju sekundu i vidim Jakupovića u mat poziciji, pa ću zamoliti režiju kad bude spremna da vratimo tu situaciju. Kako uopće ovo objasniti? 63. minuta. Jakupović je bio nesebičan, pa mu je Pušić vratio uslugu, a onda Jakupović od cijelog gola pogodio igrača na liniji. Kovačec ide na udarac, Kovačec, problemi za Malenicu, ali uspio je to na kraju uhvatiti Marko Malenica. Kukec je ostao bez lopte, a Jugović odmah gura prema Pedru Limi. Pedro je pogodio za 0:3. Drugi njegov pogodak u dresu Osijeka. 73. minuta, odlaze Osječani na nedostižnih +3. Mihalinec je u potpunosti preselio u napad, a krenuo je utakmicu na poziciji desnog beka. Evo baš Mihalinec za glavicu, glavica je pogodio. Nema zaleđa, Vartik je smanjio na 3:1. Barić ostao bez lopte, pa je Ptiček također ostao bez lopte. Onda je Soldo nadmudrio čuvara i zatresao gredu. Fantastičan pokušaj Solde, koji ima novu prigodu. Soldo, vratnica! Kakva sekvenca! Izrežite odmah ovu 87. minutu i neka izgore društvene mreže. Marko Soldo, prvo u vratnicu, odnosno prvo u gredu, zatim u vratnicu. Vrbanac dostavio do Solde. Soldo zamalo ostao bez lopte, na kraju je i ostao. Kukec, evo sada prigode za Varteks, Kanceljak nije uspio zaobići Malenicu. To bi bilo to. Na kraju prolazak Osijeka u Varaždinu. Varteks je uspio zabiti taj gol glavice u 77. minuti, ali nisu uspjeli domaći napraviti više od toga. Da, pa znali smo i prije utakmice da nama se mora sve poklopiti da bi to mogli proći. I šteta što smo primili gol u tako ranoj fazi, što nismo priželjkivali. Mi smo znali da moramo limitirati Osijek i napraviti ga nervoznim. Ali nismo u tome uspjeli na početku, ali sve u svemu mora biti jedno zadovoljstvo, jer dečki su stvarno se potrudili da bude neizvjesno u nekim situacijama 1-1 i tako. I ovaj gol koji smo zabili je samo nagrada za ovo sve što dečki rade i kako se ponašaju, i na tome im treba čestitati.